Nṋe ndi pfi Tsikomal, muimbi wavho wa gospel vhane vha mufunesa vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso kha Belrun News. Ndi nṋe Tabula Ṱavhanyedza vho thetshelesa mafhungo a tsedzuluso fhano kha Belrun News. Mafhungo nga Rufhiwa Tshikovhele. Lokovhela ndi madekwana hu khou tevhela mafhungo. Vhorasaintsi vho bveledza mapa une wa sumbedza fhethu hune phame dza khombo dza wanala hone kha ḽa Morocco. U ya nga ngudo, lushaka lwa mavu lu tamba tshipiḓa tshihulwane kha u vha hone ha tshaka dza phame dza khombo. Zwi tshe zwo ralo, shango ḽa Morocco ḽi na tshaka dza 40 dza phame. Tsedzuluso yo rangwaho phanḓa nga Ibn Uzo University yo gandiswa kha Journal ya Environmental Research Communications. Ngudo ntswa yo vhiga vhushaka vhu re khagala vhukati ha u nwa zwinwiwa zwi re na swigiri nnzhi na tsumbadwadze dza mbilahelo kha vhaswa. Tsedzuluso yo sengulusa ngudo dzo gandiswaho vhukati ha ṅwaha wa 2000 na ṅwaha wa 2025. Vhasedzulusi vho wana uri hu na vhushaka ho khwaṱhaho vhukati ha nyamunaithi, zwinwiwa zwi ṋeaho maanḓa na dzhusi dzi re na swigiri na u engedzea tsumbadwadze dza mbilahelo kha vhaswa. Tsedzuluso ya anḓadzwa kha Journal of Human Nutrition and Dietetics. Mutetshelesi a re na mafhungo ane vha tama ri tshi a tevhelela vha nga ri founela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Lwa miṅwaha I fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vha endedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanya mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vha endedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi rengwa nga ṱhoho lini. Belrun Brands I hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede I khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belrun Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.